Znači, kraj napuse, brate, nisi teo odmah. To je što sad kad igra futbol, to je nema odnosa nego. Do 12 na kartierze. Pozdrowienie. Htio da zbira kao opet su sve pozmatiti. Ne možemo vagati što rada mi to. Ne ve to ako počnem da igrama kraj. Da me boli jezik. Koja je ovdje cijela tribina ovdje da se spoznaje, vidi. Evo šta. Kaj ti je da zna? Ima podole prodavnicima i... Uva! Sve da vidit ćemo. Idemo do prodavnice zemlje. Ima? A ne celodnik? Samo. Jednom zapsejno očekati. Kogu? Martin! Martin! Sakali već. Kao ti je? Kao ti je sa cijela tribina ovdje da se ispatali. Igraš li ne? Na vreme to da igra vreme. Igram na svadbi ako me vidi. To ukreš. 40 godina. Kaj li igra djeca žena? Ajde! Ili igram na futbol, to je bilo. Situacija sa pratom se pušter na šinu. Se predloži. Jedan ulaz za ekipata na Popaj. Всеки направи проблем, ти си бил брат, ти си Скажи да кола.
Ali to je bila najda Няма бува за. Те викаш. Ja vjerujem da ono što ne treba se brati tako. Ja digom. Od celo malo ne jadeš bu brzi ne pija. Od celo tribina se pozdravi. Ti od ta strana pozdravi ga. Neka mi je kolan, slušaš, kad zapalam, ima ga, buši me toplo. Koga igra tu je? Ko ima na sportu na areni? Igra već jedna liga naciji, nema liga, kaj igra? Jutre se? A pa da ne igra. 2:0 екипата на Попов. Da te vidim da ti je. Ne su to tako da danas. Kako vas Поставя да дирачу на дом цел. Буша, свъртете, Буша! Как е мерата сме? Само влево. Голод го видела, не?
Milan, dobar, ti kako si? Игра дует, не слушай. Ладно, если другие знаем, не условия. Prvi faul Frizerna za Lume. Niki Milane. Ovo ide, da idemo u kola. Da krenemo malo sve da dojemo ova od druga. Da? Mogu zavolio ne nešto? Sad idemo u kola. Evo to je lapa ne. Par neke puštine, kada krenemo u kola.
Ovije ne pogađamo baš ništa. Brat, igrale su boss ekipa i to je. Gol nema na Torfal Frezerica Popet. Ajmo gradba, prvi faul. Izdržuje, brat, 5 faul. Ne bi u ekipa. Ne bi u ekipa. Došao u 5, u 6 bol mu trebalo kafe pijam. A možemo da ćemo da sam školsko. A, sigurno. Ba, garant. A? Ti ostane? Ej, ne, laže za tebe. Ale pa ti to mi ti interesuje. Včera ne, ali prethodnio nekam... Da, včera ne veće dobro. Včera ne veće ladno, ali prethodnio jedan brat. Kako šapka da duvaš i mamu mnogo. Ko je, ve? Što ga da sam komus? Što ga da? Što ga da? Вчера вышел. Даже 20 без нас. Idemo vreme. Nema treke na sve, da? Daj mu ja!
се игра последната минута од првото полувреме. Екипа на Драгана Алова 11-3. Крај на првото полувреме, АМ Градба Фрезерница победи 11-3. Ладно камера, ладно. Няма да се кажи ми, може да се тръгне ова последна утакмица YouTube, тој со Facebook. Не знам што. Треба да видиш, ти само пушташ и он се стрима. Нема да видиш. Да, е типот за да средика треба да се сече и да се пуши. Да, да извадим, затоа што има овие пациенти
Kaj nas na работа да е 70 годишен човек, уни банка, то одам тамо па некоја трансакцијска сметка, го човеков го наделе, разбираш, го добиле, добитник станал, ќе од југо имал. Зема ќе му дај некој джипса. Да, бе, пробни таблици ми дал нешто ќе иде добител. Ама прв пат нешто не намесено, само беше намезено. Pa valjda. Цел живот јубима, брат. Куј некако му гаража гаражина, стакло панчево, сигурно. Ne, ne slavi se. Ne slavi se. Samo borbeni ispred. Sam ќе види. Ја да купам пример. Кој ќе види дека ми дом? Дај пари прему дете. Ja. Ne znam. Što je da... Plazma, mlijeko. Ostavi celja. Ne znam. Nemam nikada.
Ti kremče je lepši nešto hladno. Jari. Kao prasike sam šuti, pol šuti. Ali ti da ga spremaš? Da je u furni. Sve na ladnog imenja. Крайне не смотри. Пойти до цели. Не нужно кто дал, что правильно. Не он. Сколько сам? Не вряд на конце. Prvo Almio. Не утре. Mađori mi je loši, može i ne gledam se, Daj mu gol! Daje, kontra! Šut! Bravo, bravo, bravo. Turfo Almio.
pauzu! Profundo. Отполитали или угол, или предлагат. Post. Ronnie Lips. Uite, na metar, odnesemo bomboniera na teren, bolnica, rovina moja, operacija pravda. I ja vikam, ti ne mogu reći da ti pusti? Ne, vikam, a treba se čuvati protiv podoba, kritiky go ja ne mogu sam prati, tebe kuti biti to je. Vikam, metar, vikam, a tu će se voli? Ne, će ovo biti dobro. I tako? Mora ga Doktore, beam gostija. Tamo rekao, kaj će nas biti to? Ajde se vidi. Tom ke voli storaka? Aj kad tiška kuće. Direktno imaš na filmu. Hoće od doma da gledam. Ti kažem. Kada ga bada? Uši da to? To pometra se dole. Još li jedan? Pometra to je za koje? Manchester kapıda. Ovoga je upravo samo što je ga ono je fondor. Da pravi ono. Puto prava. Сега си нароча. Пандука. Подали. Тръгват за окола. И нарачката от 2 евра, шипинг 5 евра. Нема се. Не, нема се. Стоп! Bravo, Crna Reka smo ovdje, da. Najbolji. Dobro utakmica više. Sredina čovjek, mora bez tih.
Druga da vidiš. 3-0 gubak pozadi šta? 30 minuta. Ako počnu da... Ne brza, njegov forsiraj sa sve! Njegov forsiraj! Tako je bila taktika da velo. Trebao tako da kaže. To džave što. To je malo. Ne, ništa. Sve se razvinja da ga oprošljamo. Ljudi, ovo je zdravo. Ljuba, livnik otvori za denak, a? Bubno se na zemlje da livnik, a? Jedan, ono ima tamo na svijetu kada je tako nisam ono. Ne skapno da pijam. Te zubi ovako. Ovi je po 3, 4, 5. A isto tu njega stava da pičke i ovako. Ona gole do. Ima je ona cijela kada je. Na trenutak stoje? Da. Ovdje kuće ti pališ, brat, najde vel da vidiš što za je fudbalerima. Ne. Nema što hoće slučam, brat. Vrska nemate, hajde, kažu. Da. Pa nema, brat, mnogo interesno takmica. Ali ti kad sam pod kamerata tako nema vidjeti tamo. Isključi go toga! 5 minutina, ovo! Marče ne služio. Da? Nekad drugi pratimo. Da, otkada znaju Marta nema. Evo zašto ne igrate vi? Prezirnica Popaj povedao su 4 spremeni. Ne znaju vaj. A što? Zapore. A što igrate vi? Što igrate vi? Zaporenje? Ovo je neka... Ja včera bez... Skot Bogov, lijeco do... To je crna reka. Koji? 4 mali. A prije ti igra, ti igra do Milova u Mađaru, ti zna da je... Sudija Petar, zašto poslije davaš tajmu od 30 sekundi? Kraja prevara time gradova Prezirnica Popaj 1:4. Srednjem i posljednjem večerašnji mat prevare po mojoj ekipite na Lik Milosovnet Milovic. Lik Milosovnet i koji što kaže? Što kaže ove drugar? Mrznalo usta crta. Idemo večeri kada se idemo vidimo po prijetom. I oni igraju.
Викам да се игра по море. Тие со тенута Джек. Вика на здраво. Утре